Sagudayan nga ron ti surat ni Pagayam a William iti Candon City, Ilocos Sur. Dear Cousin, sakbay man ti amin kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yon di tanemar si studio. Kasama tayo nakablawak ni iti padak nga agbibuya when magdingdingag iti deti nga programa. Sa nga pulo ket upat atawen min nga agasawa ken ni Karen. Ket addaan kami iti mesa nga anak nga agbasbasa itan iti sekundarya. Ti pagarup ko idi kasinyong ket awanen ti dumteng nga nakana nga parikot mi iti asawak. Tabayat iti panagden nami iti nasurok sa nga pulo atawen. Awan mo't iti nakitkitak nga agbalinto nga problema mi. Nasaya at mo't ti langen-langen mi nga agasawa nang runa idi taaddan anak mi. Maipaay ko mo't iti amin nakasapulan da nang runa iti anak mi iti panagadal na. Adamat sang kabasit maururnong mi para iti masakbayan mi kasin. Natalged ti trabaho ket tultulungan nakmet ti asawak no adagundaway na. No kaano pay nga dakkelen ti anak mi ket nabayagen nga agasawa kami ken ni Karen ket isupay met tinangrugyan na nga nagbalin nga managatap. Sipod idi na addaanak iti kaopisinaan a babae nga nagbalin nga kumadremi. Kumadremi kunak tamay sa nga single mom ni Vicky nga kaopisinaak. At gagangay laeng nga umanugotak idi alaen nak nga mga naktibunyag ti anak na. Iso nga nagbalin nga kumadremi ni Vicky. Awan met ti rumbeng nga paggatapan wenno pagimunan ti asawa ken ni Vicky kasinyong tanyaman nga adday ti nagbaetan mi ket trabaho laeng. Awan ti sabalin. Ang imjak maawatan ti asawa kasin. Tatay kunana, napigsa kano ti kutob na. Dati instinct ti babae kano ket masansan nga pumudno. Ket dito man nga rugyak ti amin kasin yung ket kasto man ngay nakisalaysay. Nakita mo ka dito cellphone ko, bakit? Bakit? Unay ka batin. Ape nga di pagpagunyan, ape di nakasungsungbatan. Karen, ape aya. Di cellphone ko kunak, nakita mo ka di. Ito'y nalpasak nga nangan. Napanak naglabar. Kat imparabaw ko lo dyan labisahan, awameten. Kat apay. Ano nun ti cellphone mo? Kitaig lang danas kin nga, danas sisita nga, text when no awag ko. Anya? Agmalmalem ka lang arodin, iji trabaho William. Uray dito'y, itugot mo pa iti trabaho? Ha? When no, sabali ka di, ti pangaramatam ti cellphone mo. Anya? Anya ti kahit mo sa wen? Nagtawag manen, dito ka opisinaam nga ni Vicky. Ni kumadre Vicky? Sinong batam ko ma? Amang nasisita ti bagana. Amang maipanggap iti trabaho mi. Nalpas lang din ti trabaho yo. Apay, office hours ka di pay laeng? Anya? Saan mo't angim gagangay laeng agtawag no dakasapulan na taadala tamo di kiti iyawid mi nga trabaho mi di kiti report mi nga masapul nga ipasa mi kabigatan na. Ape nga sikat pagdamagan na. Boss na kakadi? Saan nak nga boss? Angim na nga to angim isuna. Adon ti experience ko. Ken man ano kumagat? Kumadreta mo't ni Vicky bakit? Saan mo nga sungbatan? Saan mo nga tawagan? Ibagam to latakin ko anan nga family time ket saan ka nga cellphone no kwa. Ha? Unay ka matan, William?
Adakla ka dito balayan trabaho pelat aramidem. Kumakit ited mo ti oras mo kada kami nga aginam. Mala sige. Tapno awan ti ririn. Oh. Si Kagayam, Vicky, maluksawak keng ka, William. Anya? Tawag keng kay digalman. Taada ko madamagik at ako masaludsudik keng ka, maipapan ka deti report nga ipasak kini sir. Jak tuloy nalpas. Ape nga nga di mo sungsung-batan ti awag ko. Ay kwa, pasensya kan, Vicky. Nalipatak nga, nakasilent gayam ti cellphone ko. Iso nga, jak na yung tunaran ti tawag mo. Kaya may isa, nabanuga kami. Naginanak adagos, kalpasan nga nanganak ti dinner. Kasta aya? Saan na balin? Lakit bareng ito no maminsan, anong kasapulak to man ti tulong mo, kahit song batam ton ti awag ko. Pasensya kan mare. Sige. Bumawi ak to ito no maminsan. Alang nga rod, inakpe nga rod ta, inak di table ko ta, ilipas ko deti report ko, kit kababain kini sir. Nala daw pikit din. Sige. Kababain mo't kini kumadri Vicky. Aw matir aramidin na amading, kasla pag-atapan nun ti asawak. Ay, kailangan nga nagbaliw ni Karen, kadagiti na palabas ka altaw. Madlaw ko nga kasla si mabali isuna. Ay, ako ko nagbuto. Oh, da kayo gayam nanang. William Barok, kaya't ka ko mga makasarita, numabalin. Ay, una nanang. Nakapakanak mo't kadigiti tarakin ko amanukan. Ada ngamin na ibaga kanyak ti asawam. Anya ti imbaga ni Karen kada kayo nanang. Saan nga gaputa iso ti anak may ket manugang da ka. Ket adda ti kamkampian may kada kayo nga dua. Nanang, Naibaga na kanyak nga. anya nanang. Ket agatap ka no nga adda babaem anak ko. Pudno ka de. Anya? Awan nanang. Ket kunakbot keng kuana. No adda pa maneknek na. Alaket. Pagsaritaan nyo kunak. Ket no adda man pamaneknek na aket. Bagbagaan ka Saan ka mo't nga mabalin nga Nanang. Awan iti babaik. Awan iti sabali nga babae ti biyag ko no dilaeng ti anak yo nga ni Karen. nasaya at ano kasta anak ko. Anya nga rason no ape nga agatap iti asawa mging ka. Diyan karod amo nanang. Ta iti kalabes, kasta nga, kalaat nga nagbaliw isuna. Nga dinakpay kayat nga gusar iti cellphone, no agawid ako no adak iti balay min. Kat, Nalabas mo't unay dahi dyan nga anak ko. Aw magayam ti pamaniknik na. Imbes ko mangagsalita kayo, saan ko mapailaeng nga agak akusar nga adan basol mo na adan aramid mo nga maday. ay, kalagkat na baring no dinggin na kayo, ano kasarita yun nanang. Tasyak, kasla dinakpatpat siya. Uri, anya ti bagak, agatap lata. Ano usam anak ko, tabareng no mapagsaritaan nyo dayta, tapno saan na madadaal ti relasyon niya. Ada ka gayaman kay Libarok. Ay, untatang. Oh, Dito imbagak impagatan ko kada kayo. anya nga,
Ay, huwing gayam. Ay, nalipatan nyo ka ti tatang. Masapol ko yung tunubigat day jay para jay school mi. Ah, pasensya kang barok, nalipatag. Ang masapol mo launay ka din. Numalim mo nga masapol, sige ikarigatak mo pang gubatang intunubigat before lunch, ta umay contented king ka iti lunch. Uwan matkit di tatang. After lunch ko nga masapol day jay. O sige, sige. Inak to ta gumatangin. Excuse ak to ta di opisina kun barok. Pasensya ka na. Ado nga minti inubrami di opisina mi. Iso nga. Nalipatak mo ten. Kasta no ado ti pakakumikumak. Malipatak di iti naglilipat ni tatang mo. Pasensya ka na. Okay lang tatang. Ay nati di ibagam akit nalipatam. Gaputa sa bali ti panpanunutem. Anya ka mo tin bakit? Pasensya kan barok. Saan nga talaga nga malagip ni tatang mo, nga gatangan dito yung pagatang mo, tas sa bali mo ten, tigat gatangan na. Awan siguro igatang nan ata, ingastos nan, kadeti chicks na. Anya mat dito ibagbagam si kamat karen mat. Anya nga chicks tatang, nanang. Awan barok. Anya nga awan. Ay na, saan mo nga ilibak iti anak ta? Tamaamuan min tumitlaeng. Unay kan, nagkaro ka matin. Kelly, tang. Inka pala silid mo barok, agsarita kami kinanang mo. Ayun na, nasaysaya at numaamuan nan, tapno maawat nan, nga nasapsapa. Unay ka matin, makati man. Apay. Apay nga yadayunak iti anak ta, ha, William? Gaputa awan ti kinapudno na digit ang ibagbagam. Nga ta? Ada ka di pa maniknek mo, Karen? Nga ada aramid ko? Nga ada chicks ko? Apay ka kastang ibagbagam iti anak ta nga ada chicks ko. Katagpay sumet. Apay malipatam ko deta importante nga ipagpagatang keng kata anak ta? No awan ti sabali nga panpanunutem? Anya nga sabali nga panpanunuten? Agtrabaho ak. Ket? Iraprapin mo met ti ag chicks kasta. Ay na, napigsa ti instinct ko, William. Saan kan nga aglibak? Ibagam latan. Ta ibagagaking ka ha, isardeng mo net ang aramid mo, itatanalimpiyo pa iti panunot ko. Ay na, William, di mo ipalubos ka madadail ti pamilyata. Panunutim ti anak ta. Panunutim ti pamilya nga binangon ta. Dahi tamo ti raramitik ket. Isungar nga trabaho Karen. Awan ti sabali nga babae iti biyag kuno di si kalaeng. Da kayo laeng kini Kelly. Orayam laeng nga da pamaniknek ko. Talaga nga kumita akiti pamaniknek ta iparupak to keng ka, William. Oy, papanon. Tinalikod ang naklatan. Nalabes unay dito panagat atap ni Karen kanya. Makapa-stress. Ma-stress ak laro dito trabaho. Ma-stress ak pa dito balay. Vicky. Mabaling ka din agsarita ta madamdama, William? Ha? Sige, Mare. Madi ka din agsarita ta itan. Adape nga ti trabaho. Madamdama, into no break tayo. Ije kantin. Adanas ka nga pagsaritaan ta. Sige. Ang maguri ka. Pikas la seryoso tilangan bita. Basta. Agsarita tanto lata damdaman, William. Italaeng nga nakitak nga kasi ti panakisarita kanyak ni Maring Vicky. Seryoso unay. Nga kasla, nasisita launin ti pagsaritaan mi. Anya nga taday jay. Mabaling ka din nga maamuan no anya ti nasken nga pagsaritaan ta, Maring Vicky. Aping nga
Di mo maibaga kanya kiti unig ti opisina. Ape nga di mo imbagbaga kanya, pare. Ti anya. Nga pag-imimunan nagayam ti asawam, ni Maring Karen. Ha? Kasano nga naamuan, Mare? Ay na. Saan nakla nga in private message, pare? In post na pa iti social media kit intagnak. Anya? Guri ka man. Saan na balin? Indelete na metkit din. Naamiris na nga nga awan met ti pamanek-nek na. Angin kas taunay ti luksaw ko. Nakaslaim parupa na kanyak nga narugitak nga babae. Nga pumatpatulak iti addaan asawa. Papasensyakan, Maring Vicky. Diyak mo dayta. Uwen nga rod. Pagat-atapan na ka. Uwen no pagat-atapan na nga da relasyon ta. Talaga? Anya ko matbasehan na. Gapo ka di iti panagtawtawag ko iti rabikeng ka. Awan ka di ti talek ti asawam keng ka, pare. Ay na. Nagsaya at iti ti panakisarsarita kanyak ni Maring Karen. Diyak mo nga pag-imunan naggayam. Sakit kas nga nagsasakit digit imbagbaga na iti social media. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar. Kasaritak to ti asawak, Mare. Kat sigurado nga saan nga maulit ti naramid na. Bagad at dama at barok nga agapa kay iti asawam no di ka piagawid. Imbagak mat nga dag dito'y balay tatang. Dito'y balay yung. Api ay anya ti problema yung barok. Deta nga rod na kinalaing nang agatap tatang kat awam mo ti aramid ko. Sigurado ka, gawan ti aramid mo barok. Umayak pa lang rod mo dito'y tatang no adda. Kahit kung arod ti pabalakad ka na kayo tatang. Ninanang ka di. Saan ka di nga managatap idi? Ay, gagangailaeng nga gatap ti babae barak. Nagrodakit day, siyempre. Nataer ni tatang mo. Ay, seryoso tatang. Awan mo't ngayon ti rason nga no apay nga agatap ni Karen kanya. Awan mo't ti sabali nga raramidag. Eh, kite. Eh, diyak amo abaraw. Gagangay sa laeng ka ti babae, ti kinama nagatap. Awan nang italaeng matatang. Mano nga tawin, ngagdenden na kami, kat saan mo't akasya idi? Nga uri no ado digiti ka trabaho ka babae, saan naman ka pagibunan? Agim imon iti mesa nga kumadremi nga kaopisinaak. Nga awan matibasayan na. Dito ti Jack masumbatan baraw. Tilaeng amaw, kagapo iti kinataer mo nga natawid mo kanya. Tatang mat. Seryoso laag tagay kakit ti baraw. Itaman laagin nga nagsangot nga ginumiti arak. Yamok ba't no, adna nasayat nga may balakad yung kanyang tatang. Tila may bagak king kabaraw. Nasken nga pagsaritaan nyo dahil nga banag. Lawlawagam ti panunot ti asawam numan ang hastang agat atap. Taday tamot ti kasapulan na. No nasken nga pakasaritam dahil pagat atapan na akit di aramidam. Tapno no, mapukawan ti panagatap na. Ipakasaritak ni Maring Vicky iti asawak. Saan nga tanga amangan no, agririda tatang. No awal lagid diti aramid da tanga kumadreyo, saan tanga agrire. Aramidin nyo ti amin tapno no may paniknik yung nga awan ti relasyon nyo baraw. Gagangay lang agatap ti asawam, ta di na kayat nga mapukaw kay ti biyag na. Di na kayat nga madadael ti pamilyayo, kasta laeng ti amok nga rason. Unang ad-addan samot nga madadael ti relasyon mi no kasting ipapabasol na kanyak ti jakmat aramid tatang. Mala,
Baliwam to akasarita barak. Padasem tay kunak. Ipakasaritam kadetay kumadreyo nga pagselselusan na. Agyaman akmareta, imanugot ka nga, agsasarita tayo nga talo. Datay kada pare. O, apay, aminin nyo ka din ti relasyon nyo, mare. Ay, tangiwat mo. Bagang ba't king ka nga, agsasarita tayo nga nasayaat. Denggen nyo pelang ti, baga ni Vicky king ka. Sakbi ka nga agsao. O, sige. Agdengdeng kak, mare. Mare, kasta unay ti luksaw ko itinaramid mo nga, imbabain na kiti social media. Rumbeng na lang, agtal na kapelaing ngamin, unay kamutin bakit? Kasano nga marisot na ito, no? Sumawat kami. Sige, tuloy mo. No saan mo ngayon delete day jay? Posible nga na-screenshot ko. Kaya't mabalin nga, aramatic nga, ebidensya tapno no. Maidarum ka. Si Kapay, ti adatured na nga mangidarum kanya? Ha? Vicky? Kahit apay ko mga saan? Datang inaramid mo nga pinang perperdim kanya. Pinagpabainan na kiti social media. Adakasum ka dayta. Kahit data, aramidin nyo iti asawak, saan ka di nga dakkel met abasol, saan lang nga iti mata ti tao, no dikit iti mata ti Diyos? Anyang kararamidin mo iti asawam, alaman? Ada ka di pamaneknek mo, Maring Karen? Urayin nyo laeng. Agpaiso nga awan pamaneknek ko. Awan mo't gayang pamaneknek mo, bakit? Urayin nyo nga rod. Ipakitam ti pamaneknek, Maring Karen. Ipakitam, talagang ipakita. Angin kumalapak pay laeng iti ebidensya. Sa kunto iparupa kadakay nga duwa. Sige. Ket no awan ti makalap mong ebidensya. No awan iti pamaneknek mo, ket itultuloy mo detar aramidin kanya. Deta mapan mo ipadpadamag kadagiti sa bali nga tao nga da relasyon mo iti asawam. Mabalin ka nga idarum. Ipaypaysok ti kunak. Ipaypaysok ti mangidarum king ka, Karen. Uray no, nasaya at ti asawam kanyak. Talaga, nasaya at ti sunaking ka. Imbag pa'y ata nasaya at ti asawa king ka. Ay. Hunay kamutin. Impagpakaunak king ka, Karen. Bakit? Nga saan ko makasi ti panakisaritam? Kasano nga nga masulbar tayo na ti problema no kasay? Santo la masulbar ti problema. Into no, aminin nyo ti relasyon nyo. Awan nga ron ti rumbing aminin mi. Awan ba ti pamaneknek mo, apa ipilit mo? Napigsa ti kutob ko. Napigsa ti instinct ko, William. Iurayulaing nga makakalapak iti ebidensya ko na kita. Inayabak ni nanang mo. Inayabak pinitatang ko tapno fair. Tagsasalita tayo. Anya? Kaya data ka no makasarita. Ipagpagapuda, iti apu ko da. Takas la maliplipata mon, Karen. Nga ada anak ta. Siyak pa'y tinakalipat nga ada anak ta. Dinto nga si ka agchichicks tar aramidem. Baka saan lang ni Vicky ti chicks mo. Anya? Unay ka. Ay, naladaw kami ka din. Ay, agap-apa kay mudmanan. Ti kunakit saan kay pelagsarsarita. Taurayan da kami nga agabalayan. Tada kam ti makisarita kada kayaw. Nimbag ta simangpet kayon, tatang, nanang. Apay nga, ada kay dito yung nanang. Nagkid daw nga rod ni William kada kami. Kiniabalayan, anak ko. Ano di kayo makapagsarita na saya at ngagasawa. Kalakit bumibiyang kami nga nga nagandak kada kayo. Anya ko mga ti maitulong yun, nanang. Dito ka,
Dito nalayong asawak ti kasarita yo. Aguri ka pala ngamin, bakit uni ka mo ten? Pagsaritain pala ni nanang mo. Ada ka di pa maneknek mo, Karen, anak ko. Nga ada relasyon ti asawam ken ti kaopisinaan na. Nga kumadreyo. Awan nanang. Awan pay. Ngem adan to. Agad apay nga ron nga agad atap ka. Umuna-unay nanang. Deta kanayon nga tumawag ken kuana iti rabi. Saan mo ta kanayon? Bakit? Sagpaminsan laing no, ada ka sa pulan na nga saludsudin kanyak. Oh, amok pay? Bakit no? Baka mit tultulagam isuna nga saan nga kanayon nga tumawag. Agkuri ka pala kamit anak ko. Ala, siyak pala ang tagsaludsud king ka. No awan pa maneknek mo. Ape nga rod nga kasting palubos mo nga. Nga uri lang madadailin ti relasyon niyo. Kasano nga jak agatap nanang may kaduwang nga rason. Kailaat nga nagbaliw ti asawa kanyak. Anya? Siyak tinagbaliw? Talaga, met? Si ka tinagbaliw? Ay, sa sino ka talaga tinagbaliw? Ay, maulawak kada kayo nga dua. Dito anak yo, dito putot yo, pagbagaan nyo, tatang. Ta iso tinagbaliw. Isot imo na nga nagipakita kanyak iti rason tapno no agata pak. Tapno agi mo nak. Iti ka opisinaan na kumadremi. Ibaga man kanyak, ipalagip mo man kanyak. Anya tinaramid ko king ka. Tapno no agatap ka alaman. At api nga ibaga masyaktin mo na nga nagbaliw idinto nga sika. Sika tinagbaliw Karen. Napukawin ti kinalailom kanyak. Anya? Kalahin mo ibaga nga overtime kayo. Ni mamok. Amok nga ni Vicky di kaduhaw. Anya? Awan ti kinapudno na dayta. Ibagak man nga overtime kami, pudno ti ibagbagak, Karen. Sigurado ka baraw? Wen tatang. Awan ti aramid ko. Nang. Saan ka di nga kasarsarita kay pinukwa? Ala. Ang pudno ka di nga na napukaw ti kinalailom iti asawam kini Karen. Baraw. Ape nga naibagam ti kasta. Bakit? Ala, datatik sarita. Yan tangay na i-open up mo kanyak. Ape nga naibagam nga nagbaliwag. Ape ibagam nga nagbali ti panakilangin-langin ko king ka. Nga saan ako nga nalailo king ka. Agpeso met. Anya. Ala. Damagik man king ka? William? Ti anya. Malagip mo ka di na udi nga nagkanayag ta. Di na udi nga nagsexta. Malagip mo ka di no ka ano? Ay, apay, nabayag ka din, balasang ka. Nabayagan tatang. Ay, apay ba't kay palubos mo nga mabayag nga di kay ag-sex baraw? Ay, uri ba't kas nagataw-tawa na karugsuyo ko mapala kapikpiksaan nyo? Ay, day talaga ba nagmat anak ka? Ano nga day talaga ba nagnanang? Ay, naabalayaan, importante deta sex iti agasawa. Baraw, sumbata. Tang, ala, ibagam kanya, William. Pudno ka di baraw, ka nabayagan nga awan ti linailo yung agasawa. Baraw, agpudno ka. Ada ka di sa bali nga. Awan tatang. Ape nga raw nga nabayagan nga saan mo nga sinagit ti asawam. Naputatan sa bali na tatang at sa bali ka. At sa bali nga papapasan na. Saan nga pudno na ita bakit? Anya nga ron ti pudno baraw. Ibagam nga ron baraw. Apay nga nabayagan nga awan tinapasabak yung iti asawam. Idito nga ubing ka pa'y. Da kamin tupay kininanang mau. Kat na masansan pa'y laang. Tatang. Imbag ka pa'y abalayan sana all. Biuda akmat ngaminain. Ay, gasawa ka pa'y abalayan. Tatang. Di mo masungbatan. Gaputa di mo malagipin. Ay, kwa. Siyak di magsungbat. Bakit? Pasensya ka. Busy-busy ak lang ti trabaho. Kin may stress ak iso nga
Di ba ka magatawanin ganas mo kaputa? May papas mo ti ganas mo iti sa bali. Saan nga pundo ta? Sigurado ka baraw. Nga awan ti sa bali nga pag ipapapasam iti aramaw. Ay, unay ka mo tinabalayan. Kwa? Ipalagip ko king ka, William. 28 days nga sa anak nga ginaraw. 28 days baraw? Naadusam ti maalos makabulan. Ay, apay si kaabalayan. Ay, kite. Sana mabalin kini abalayam nga babae ni asawak. Masapol, at least twice a week abalayan. Ay, sana all ko naklatan Kita nga pa, anya nga rason no apay nga di nakpulos malagip nga rakupin agkan. Kinrabawan ni Tirabi alasong bata na William. Asong batang baraw. Mamati aksamutan nga ada aramid mo. Ada ka di aramid mo, William Barok. Awan tatang, awan nanang. Anya nga awan talaga ilibak mo pa lang natangkan ti ulbod mo, William. Apay nga rod nga mo. Apay nga rod. Nga may tulok mo nga 28 days nga awan pulos di mapasama ka dada. Ibagam kanyang tipod nyo. Umamin kan. Ibagam baraw. At pudugan. Pasensyakan ba kahit mabainak lang amin. Anya? Anya Barok, mabaing ka. Iti asawam. Apay nga mabaing ka iti asawam, Mike. Luko-luko ka, Mike. Okay na, mabaing ka, kaputa. Kalkalpas yu siguro ka na nga maring Vicky. Iso nga mabaing kang makinaay kanyak, makonsensya ka. Saan bakit? Apay nga ron nga mabaing ka. Wain, apay nga mabaing ka baraw. Apay nga mabaing ka baraw, kat asawam mo ni Karen. Nabayag kay nga agasawan. Bakit? Mabaing nagkaputa. Anya baraw, ibagam. Ay, makabulan ng dati kurad dito yung sinumbangir nga silang ka. Iso nga saan ko. Anya? Kurad? Uwin, bakit? Iso nga saan ko kahit di makigidang agdigos king ka. Pasensya kan. Iso nga awan ti chicks ko ba kahit mabainak pa king ka nga asawag? Diyak to lagi ti mabainin, hindi sa bali nga babae. Podno ka di dahil tabaraw. Kinurad dahil kita silang maunam. Uwin tatang. Ay, unay mo tin Barok, apay mo nga kinurad. Diyak ang bunanang. Kitakman. Ay, mabainak. Kitakman tap no mamati ak. Mabaling ka di nga duwatan tulatan bakit? Ngin talaga ka kinurad ka. Iso nga di mo tinakyan nga sakitin. Uwin, bakit? Mabainak namin baka numarik ka. Irure ko lang aging bag. Angim na ka doon ti pinadas ko ngayon apply ko ngayon madapay lang. Bakit? Anya? Ay, uray kang maulawak kang kabaraw. Kaya apay nga di mo yung bagay ti asawam no dakurad bao. Tapno saan ko mga nagat-atap. Mabainak nga ron tatang. Italaan nga nagkastuyak. Nagbudaw. Saan mo una ngamin nga kudkudin Barok, tapno saan nga kumaaraw? Baam tayo kang kantot agas na, dagay ti bulbulong nga mabalim mo nga itapal dita. Ala, pumanaw kami nga ruda, hintay pakitam iti asawam, detakurad mo tapno mamate. Ay, wine. Dahil tati kasasayaatan nga rabidin Baraw. Tapno no, agsardagan ti asawam, iti panagatap na. Ala, mamati mo't siguro nga di ka agbababae. Nung makita na dayata kurad dito silang mau. Tatang. Ulitik ti dumawat iti pamakawan bakit no inlimit cooking ka dati kurad ko. Sikang tumot ngamin lakay. Di ka palang amin inamin iti tapno sa anak ko managat-atap. Mabainak pa yun kini Maring Vicky. Ala, nagkid daw tanto lahat iti pamakawanan. Nairamraman pa isuna.
Uwan nga rod. Sikan tumot namin. Ang bayinak nga rod bakit? Anya kumat kabain mo. Kat, siyempre, no may sagit king ka, bakakit no maakarang ka. Saan samot nga makaakar data? Nagado nga rabi, manon nga rabi nga, may iliwak ang siyempre. Dito nga rod pride ko, di igok nga babae, siyak nga babae, lang ang mga siyak timong kulding king ka. Iso nga pampam, nagado di kiti pampanunotik lakay. Kung kunak pa yun, apay, nabang sitak ka, di kat saan mat ko na. Kanayon ko matakis-kis-kisa na mawan matlata. Kanayon ak pinagpit PH care. Baka isot rason na ko lagam saan mo't ang angutik mo't nukwa. Pasensya ka talagang bakit. Uri siyak mo't ka talagang may iliwak mo't ang titiisik laang. Tip-tip belak-laang mo't tiarim ko tadyak kayat nga mamuam at akuran ko. Bakit? Sorry. Tumaminsan no, adakas ta nga problema ibagam kanyak Api nga di mo lang maigasta kanya ako. Sorry bakit. Kin may isa. Di kinagpaisuan na day di na udit Aday din ng mga rugrugin sa pailang. Ha? Aday din? Wan. Agad, siyempre, no agleng at silang ko nasakit. Aya, agresiris no kada silang ko kat nasakit. Bakit? Naabgas. Ang kulay padpadlaw Hindi ko an kimaro nga kimaro. Iso nga, amangan nga min kunak no arakupin ka tunggal ag kay data kat. Oo. Amangan no. Pagarap mo kat kulkuldingin ka kat jakait nga mapaay ka. Kasla pa nakapaay la tamot di mo pa nangarakop kanya ako na. Alos to nangarudin bakit. Wala. Agasan tanto dayta. Angim. Tikasti ko na. Uri kinurad ta silang mula kay. Awan di anyaman na kanya. Gabutan na patig ka kanyak lakay. Api si ka. Abay. Abay bakit? Nasakti kinurad, di nakadikait nga rabawan. Di nakadikait kanaig. Isa man May lagayam. Api nga rin si ka pampanunod ka timadi. Amang jak kayat ko na. Ay, pasensyahan bakit? Surin, alam mo kating arutin tara kuping kan. I miss you lakay. I miss you too bakit? Sorry sorry. Angin, santa si kapay layang ti rumabaw kat nung amin siya baka agresiris. Amo mata nasakit. Okay lang. I'm sorry matla kay abe bakit? Siyempre, adakurad na saan ko palang akang kanin naging nga deging bag. Ay, okay lang bakit? Okay lang. Agkang ka mga rod bakit? I miss you laka. I miss you too bakit? I miss you more. I miss you more Karen bakit? O di ba? Di mo ka di kailiw nga kanan dito nakadaldalos nga aman nga rod bakit? Pero awan na pulos ti mariknak nga buok na. Gabuta ka na yung nga agsagsagaan na para iti kung kulak pa api na daldalos nga di ba? Dati ko ni Maring Vicky kung na saan kag pang panunod ti kastahan? Ang kunto nga isukot dito bakit? Sigurado ka Uwin bakit? Awan to ti sa baling akang kanem na didetalaeng. Uwin na bakit? Ito lang. Alang nga rod. Agdata nga rod din bakit? Tas si Kati rumabaw. Tapno di una agresiris. Tas sa anak sige lakay. Ang okay laking ka? Nga? Kahit no tugawan na ka mga dumkit yan tapatong mo. Okay lang. Okay lang kunak mo. Aguri ka. May kangarutin bakit? Di ka di mailiw nga minay. Aman bakit? May kan. Wow. Kasi kayong tirik na kalpasan iti halos makabulan nga awan tinapasamak ka data bakit?
Uwan ay supay Kas naman lagip ko ididamot lakay. Lakay. Bakit? Unay tiganas nan. Apay. Ako di ka, sarding mo palang bakit? Apay. Aglengot mo ten. Ha? Ito tinagawan na kong katpudutin, aglengot na apgas bakit? Aguri ka nga ron. Iawat mo kanyak na pulbos, di tayong talamisaan. Pulbusan talatan, tapno di aglengot. Sige bakit? Alakayang ka. Mabainak bakit? Alakayang ka, nakitak lang nga ron dun. Pulbusan ta. Kasi sikat yung mangiwarasan alam mo ka siya. Sikat mang tapik-tapik. Sige bakit? Tapay baba. Tapay dita. Nakalablab baga dita ni. Sige. Dita. Mayatin? Mayatin bakit? Saanan ngagling-ling sige. Tugawa ka mga. Mayatin ha? Mayatin bakit? Ituloy ta nga roden. Ituloy kong kabaliyo. Uwan bakit? Aging ka nga. May tayok-tayok ta di langit. Uwan. Bakit? Saan nga glingit? Saan bakit? Mayat. Nagadudit yung mga pulbos bakit? Sige. Tuloy-tuloy nga roden lakay. Uwan bakit? Sige. Nagganas bakit? Lakay. I miss you talaga lakay. I miss you more bakit? Bakit? Lakay. Kalpasan ti panangipudnok ti kasasaad ko kasinyong iti asawak na ornos mi metlaeng ti langin-langin mi nga gasawa. Kati di agdama agproblema kami noan niya iti pinakamabisa nga makaagas dati kurad iti agsinumbangir nga selang ko kasin tapno no saan nga isot sa gabal iti kami panaggalin na ilo iti rabii. Tanasakit ngamin no aglenget. Saan kami karon nga naka-aircon. Kitno kasta nga agraip dagiti bagimin, agmaymaysa dagiti bagimin ket mariknak ti bara, agleng etesel lang ko ket naabgas kasin. Manon tinapadasak nga ointment ang di metlat ta agimbag biit ag sublin to manen tano nabudo kudkudek jakbat mapigilan nga di kudkuden. Urin o dagdi opisina kat ilimlimen ko ipaspasimple nga kudkudkuden deti ag sinumbangan nga selang ko. Kat agkid daw kami man ti balakad mga kasin no adan ding iti nakapadas nga nagkakurad ti asawa yo wenno kaming ti pamilya yo. Amuyo ka di deti inusarday naramat da nga agas wenno inusaryo. Pa-sherman mga kasin tabaring no maimbagan meten ti asawak. Ay siya gaya maya di nagsurat. Maimbaga nagbaliktad mo din sorry. Naulam man dati hosen. Kalbasan tapno maimbagahan ako asawa ko. Wen kasin yung dahil talaunay ti parikot ko kat sapay ko maket matulungan dak tapno no maimbaganan dito akurat tek sinumbanger nga sel lang ko. Iyon namin nga gasawa ti agyaman kadagiti makaited iti balakad kasama tayo nagyaman kami king kakasin ti anos ken laing mo nga nangornos ken nang tedbiag dito nga pakasaritaak. Sabay ko makit nakaibatit kurad ay nakaibatit adal dito nga pakasaritaak kadagiti padak nga dimngeg ket nagserbi ko mga liwliwa ken pagsarmi nga tibiyag tay amin nga sangapada. More power to your program kasin and God bless everyone. To'y nagkakura da pagaya mo, William, iti Candon City, Ilocos Sur.